Tatimpo na nataw bata Maria, may mga manugbantay ta karniro na naanta paalaban na dani ta Bethlehem. Gapulaw danunan ta pagbantay ta iran ng mga karniro. Nalinang may angil alin ta Ginoo Dios nagapakita kidanen. Nasilakan danunan tapawa na alin ta Ginoo Dios daw nadlek kidanenan. Gambal angil kidanen. Dili kaw madlek, mamati kaw. May isugid akikyo na miyad ng balita na mag-atag tabakod na kalipay, tatanan ng mga itaw. Andunin na adlaw, naantaban mo David, nataon inyuwan naman luluwas. Kanon, pinili ta Diyos na mag-ari, na inyo na Ginoo. Yi pamatuod ta ako na ambal kikyo. Makita nyo tisaan na bata na naputos tabaken, na naanta pakananan taayop. Nalinang may kapakita na sikat tama ng mga angel na gaduma na antaunaya na angel daw gadayaw ta Diyos. Ambadanen. Naanta langit, tanon na pagdayaw, patag naanta Diyos. Naanta kalibutan, kataway takabuhi. Ta mga itaw, nagaatag, takalipay kikanon. Nagabalik mga angel na antalangit. Gaistoryahay mga manugbantay Mos, miling kinaanta Bethlehem. Daw lagen ta natabuya na pasugid kikiten ta angil na papadala ta Ginoo Dios. Gadali-dali danunan na miling na anta Bethlehem. Nanaan ng danan dya, nakita danan Mariaan daw daw nakita man danan bataan na naanta pa kanaanan tayo.